Ia le tōna nei tai au, whataru whātu tātou mawhutanga, ia te tātou ia i te tōnu tātou whale, ia me se fo ila tātou ainga o roma whai o na mawhuta mai i nei tai au. Praise the Lord, greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Such a pleasure and an honour to be able to greet our family in Christ this morning in the wonderful name of the Lord. Ia tātou tatalo, ia ona tātou whaalongolongo lea, i le upua lea tua, i le nei tai au. Whaftai tele lava no mātou toe whaafoi le vi inga ia te oe, o se mea fia ia te i mātou, no mātou o mai mātou te avatu le vi inga i laua fio. E ao pea ona siitia lo suafa i runga, e ao pea ona vivii, tangata malava o le nei lalo langi i lo suafa, awa o oe lava o le atua to atasi, e mai le vavau, e o lava i le whaavavau tamā, o mātou o mai le nei tai au, mātou te whaalongolongo, i laua fionga pa ia. O laua fionga e au awina i mātou, ha o tau wina i mātou, whaama losi ai a te i mātou, wheso soani la mātou savali tamā, e le ai masa isi ese esenga, e le fo isi nau ta inga o le tangata, i le nei tai au, o a mātou o mai, o nā o laua fionga lava mātou te mawai le mālosi anga, i lo mātou faatuatua, pei o na mātou tala noa ina, i le nei vai tau, i a vi ia oelo mātou atua, i ai fo ilo whaamanuianga, nai o mātou a inga, i a mese fo i le alu o lo tala le lei, i le nei tai au, i tu whao le nei atu noo o Samoa, ma so se vaenga o le lalo langi, o loo launga ina ai lau upu, lau tala le lei, tamā i anga lue pele mana o lua nganga, whao laina le tootele o tangata, ina ia whausia pele mano o le atua, au mātou iai i le nei lalo langi, e ala atu lo mātou talo ia Yesu Keriso lo mātou whaola, ia vi ia oe whaavavau, ono Yesu, and we all say, Amen and Amen. So greetings once again, toi whaawhelua ia tuai i le nei tai au. O le tātou mataupu i le nei tai au, o tātou iai nei i le whaipue 5, o le Eperu sumatasi. Whaipue 5 ma le whaipue 6, o le Eperu se fulu ma le tasi. O te fia whaongaina i le tai au le nei. A tātou iai i le mataupu sumatasi, o lo tātou tala noa ina ia i la tau o e ua ta ua o fita o le faatuatua. We are looking at Hebrews chapter 11, and as we go through this list of the heroes of faith, or the hall of fame of the faith in this particular chapter, mana tua foi o lo tusia le nei, ina ua whai wina le mataupu se fulu, whamai le tusi tala le mataupu se fulu o le Eperu, whamai aeola le amio tonu i le faatuatua, whamai whaipa tolu sfuma le iwa, au tātou e lēni tu umuli i le mālaia, ai faatuatua e ola ai le anganga. O loo tau mawhai le tusi tala e whaamalosi pia i tangata Utaia, ma tangata Eperu, o i la tau o e na tausanga ma tausanga, tupulanga ma tupulanga, o vaavai i le vāwhea ngai malo la tuatua, e whaatino i sauninga o le sauninga tuai. A lela ua o mai i le taimi o Yesu, i le sili ese o Yesu, ua whaape ai le tusitala o le faatuatua. A o le faatuatua e ola ai le tangata, e ola ai le anganga, e ola le amiotonu i le faatuatua. Remembering that the context of chapter 11, when we look at the end of the verses in chapter 10, the author is writing to a Jewish audience, and he's encouraging them there. He's saying, now that the just shall live by faith. So as we head into the chapter of faith, the author is reminding these Jews, for generations they had been serving their God through an old system and an old sacrifice system, and it was a works-based system. But through Jesus Christ, we can now come unto the Lord through faith. Amen?
So le la o lo tato iai nei le mata upo le faatuatua, po le tali tonu, po le mauti noa, po le faalango, po le mausali o le loto o le tangata I le atua ma Yesu Keriso lona alo, manatua o lo iai se senga o le faatuatua o le lalolani, e faalango I la ato I lo lato mafofau, faalango le lalolani I la lato atamai, le lato poto, I le mea e loto iai le tangata o le lalolani. O le tangata faatuatua, ua tato I loa nei, e faalango mausali, lona loto ma lona tali tonunga atoa, I le atua. Remembering that as we talk about faith, here is, we're talking about saving faith. The world and its rationalism, they consider that the mind is superior. But we now have come to understand that a person who comes to faith, remember verse 6, which we're about to unpack today, without faith, it is impossible to please God. So we come unto the Lord with that faith, believing in the Lord. O le faatuatua le tangata e faamoemoe iai, e faamoemoe le tangata I mea e le o vaia. Manatua foi o le sivaina na lo tatou faatuatua e faamoemoe tatou I mea e le o vaia. O aia mea, o mea o le faavavau. That we hope for the things unseen. What are those things? Those things are eternal. That's what we hope for. That is our faith, our saving faith. Can you say amen? Amen. Ba so lana te anei, na mata ile lisi lea o fita o le faatuatua, o le tangata mua lava o le lisi lea, o le uluwai tangata o le uluwai ainga, o le tala faasolopito o le lalolani o ailea o Abel. O ai Abel, o le atali o atamu maeba. So right from the beginning, we see that faith is talked about through this great man named Abel. So tangata leo Abel una tato va ai ilo na faatuatua, I le hata va aia o le tangata e tapuai ma le faatuatua. Abel was one of who worshipped in faith. Whapewhiona tato I lolo na ulanga tapuai, ona le faatuatua o le tangata lea, na ia usita ia ai le fina ngalo o le atua. O le ata o le faatuatua, o le ata o le tangata e usitai. Okay, so the heart of faith is a heart that obeys. So Abel, he was obedient unto the Lord in the way that he offered his sacrifice. Remember, he offered a blood sacrifice for his sin. So na tatou mata o tangata le nei o Abelu, na tatou va ai o le faatuatua na whai aila na tapua inga. O le faatuatua foi, na usita ai o ia I le fina ngalo o le atua. O le sivainga na tatou I loa ia Abelu, whamai na taua ai le tangata le nei o Abelu, o ia ua ami o tonu. Remember that last week when we spoke about Abel, in his faith, in his worshipping faith, he was considered righteous. So o le tangata fo I le nei o Abelu, o ia saba ai le peta ua ia te ia, o ia o le tangata ami o tonu. Ma le vaina muli na tatou va ai foi, whamai o le mea lea, ua tautala mai ai bea o ia, ua oti. Tele ia o unga maa nei o le tangata le nei o Abelu. Na tatou va ai le se senga o Abelu malo na uso matua o kaino. O kaino na whaia I lona lava na manatu. A o Abelu na whaia lana taulanga I le faatuatua. A na avea fo I le faatuatua ma le usita I o le olanga o le tangata le nei o Abelu. E avea mamoli mau ia te I tatou I ona po nei. That his life is still a testimony for us today. Whapewhiona tatou I loa. E mawhai ona tatou va ai lona o soifua o sitai. O le tangata I ona po nei, a whai e te faatuatua, o oe wa se tangata o sitai I longo langa tapuai I le atua. O oe foi e te ilo le lei lava le mea e whina ngalo ai le atua, ma le angasala. In his obedience, Abel knew the difference between obeying God, worshipping God in a correct manner, and the life of sin. Ma le vainga muli tatou te ilo foi, tangata le nei Abel, le ale mafu anga na whasi o ti ai o ia, ono le anga sala I le loto o kaino.
I lona loto leanga I lona uso, na ia mafu ai ona fasioti ia Aperu. Ma o tātou wa ai e fo i le ata, o le ata o le tangata faatuatua, o le ata o le tangata e whaasawaina. So when we look at the life of Abel, he speaks to our lives as faith believers today, because those of the faith will face persecution. We know that as Christians, we will face persecution. So pio se ata whaapupu atu le nā o le amataina o talaanga o fita ese ia la tatou matamatai. Ale tai au le nei. Today, we are going to look at Enoch. He's the second person on this list. O le tangata lona lua o le neilisi. O le tangata e ngoia Enoka. O Enoka e mauala na talaanga i le kenese a lona mata upo e lima. Fai upo e lua se furu ma le lua. Se yo o fai upo e lua se furu ma fa. Se su e mai ele tatou tusi a mata i tatou i le nei tai au. Genesis 5 verse 22 to 24 is where we find Enoch in the Bible. So again, right at the beginning of mankind, we find a person by the name of Enoch. Ai vava ai lim sa ukule limol kenese o Enoka o le lona fitu talu a tamu. So Enoch is the 7th generation since Adam. So he's very much in the top 10 of mankind's generation, or mankind's history. Pea tatou vava ai fo'i la I le lisi le nā le mta koe lima. Ai vava ai le mta koe lima o le mta koe lima pio se talaanga o ngafa. Talu a tamu. So eva ai ei o a tamu, ia whanau e a tamu, setu, ia oi whai poe ono, setu na ia whanaua, ia e nosa a, na e whai poe iwa, oi whai lalo whai poe spuma le lua whanau e nosa, kai nano, ia whaasolo a iare whaasolonga o talaanga ia o ngafa o whanau a tamu. Ai vava ai foi lai fai unga o le talaanga o le ngafa lea, pea e vava ai le tustusinga ele e mose o le kenese. So se tangata lava e te wa ai ai, whamai o aso uma nau lai ata, mu whai poe lima, whamai o e iwa se lau ma le tolunga furu ona tausanga, ona oti ai lea. Taunu mai a setu, whamai o setu e iwa nga fulu, e iwa se lau ma le se fulu ma le lua ona tausanga, ona oti ai lea. So le whaasolo mai o talaanga o ngafa ia, e iu lava ina tala ina mai, o le tangata lea o kainona, o e nosa, o maala elu. E iu lava le talaanga o ngafa nei, I le tangata ua oti, I le tangata ina ua oti, maala elu, whai posuma fitu, e lima se lau, a e iwa nga fulu ma le lima o na tausanga, ona oti ai lea, ya reto, whamai e ono nga fulu, a iwa se lau ma le ono nga fulu ma le lua o na tausanga, ona oti ai lea. Ai tau nu mai tātou le whaipoe lua se fulu ma le lua suma tolu, lua suma le wha. Whamai o iai le ingoa le tangata le nei o Enoka. Whamai whaipoe lua suma tasi, na ona Enoka I tausanga e ono nga fulu ma le lima, ona whanau ai lea e ia o Metusela. Lua suma lua, na la whea wai foi o Enoka ma le atua, talu ina whanau ina e ia o Metusela, I tausanga e tolu sela, ma ua whanau ai e ia o atani I mawhawhine. O asa uma foi o Enoka, e tolu sela ma le ono ma fulu ma le lima, o ona tausanga ia, na la whea wai foi ma o Enoka ma le atua, ua le iloa foi e ia, a wā na a vea o ia e le atua. Ai wa ai utaupu lea, o ngafa uma lava e u ina oti. Ai o me tangata le ngoia Enoka, whamai le whai unga le ola o tangata le nei, whamai na la whea wai foi Enoka ma le atua, ua le iloa foi o ia, ai sea, a wā na a vea o ia e le atua. O le tangata le nei o Enoka, o lona talaanga, e le iloa e tangata le nei le oti, na aveina, whamai na aveina e le atua. E le heipa se isi whaamatalanga e le tuspa ia, ai ua tatu ilo, le tangata le nei, na la whea ma le atua, mai o le atato mata ilona faatuatua, a wā le tangata le ma lona faatuatua, na I uaina le oti, ai na aveina
e le atua. So that when we look at Genesis 5 is a genealogy of those who were born since Adam. And Enoch is in verse 21 through to 24. And if you look at chapter 5, each of the sons of Adam, whenever they are mentioned, they will always mention by their age and the fact that they all died. So if you look at Adam in verse 5, Adam lived for 930 years and he died. His son Seth in verse 8, all the days of Seth were 912 years and he died. Verse 9, Enosh in verse 11, so all the days of Enosh were 905 years and he died. As we go down into Mahalalel, and if we go down into Jared, and if we go down into Enoch, when we get to Enoch, each of these men, or the genealogies of these men, will finish off with, and he died. Whereas Enoch, in verse 22, 23, 24, it says that Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So the difference between Enoch and every other man in his genealogy was that everyone else died, whereas Enoch was taken by God. And that's who we are going to be talking about today. So le tangata la lea o te fia tala noai, I le tai aule nei, I le whaawa wina o le tato mta upule sfumatasi. For many whaita wina o mta upule sfumatasi o le Eperu. In Hebrews, if we go back to our Hebrews text, so now we know that it's, we will look at Genesis 5 throughout today's sermon, but in Hebrews chapter 11, verse 5 and 6, it says, by faith Enoch was taken away, so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony, that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Se tato whaitau mai la, le tato tusi whaitau pe ona iai, Eperu suma tasi fai ko le 5 mal fai ko ono ia. O le faatuatua na me seina I Enoka. Ina ia le o ia te ia le oti. Na le iloa foi o ia. A wā na abea o ia e le atua. A wā a o le I ave e seina. Na ta ua ai o ia. O le ua fia ia I le atua. A le ai foi se faatuatua. E le mawhai o na fia mai o ia. A wā e tatau I le alu atu I le atua. O na tali tonu o loro soifua o ia. Ko ia fo'i na te tau ia mai. O e matua sa ili a te ila. Amen. So tonu ni vainga o te fia wa ai e le soifua tangata le nei o Enoka. O le vainga mua whapea na tali tonu Enoka o loro soifua le atua. The first part of our sermon today is when we look at the faith of Enoch, is that Enoch believed in God. So le vahenga mua o le tangata le nei o Enoka o te fia tala noai, pei o se la asanga mua lea I le o langa po le soifua faatuatua, o le fai upu le ono o lo tā ua I se leina whaapea, whamai, a wā e tatau I le alu watu I le atua, o na tali tonu o loo soifua o ia. Whamai fai pue ono, whamai, a le ai se faatuatua, e le mawhai o na fia mai o ia, a wā e tatau I le alu watu I le atua, o na tali tonu o loo soifua o ia. I le whai pule ono e fia a mata, e le tatu mata upule tai au le nei, o te fia au mai e le manatu mua, e whaatatau I le tangata leo Enoka, o se tangata na ia tali tonu atoa o le atua o loo soifua. Na tali tonu atoa o le atua o ia o le atua soifua. That when we look at the life of Enoch, and when I want to start in verse 6, because in verse 6 it says, but without faith it is impossible to please him. And then in the line straight after it says, for he who comes to God
must believe that he is. And that's where I want to start today, because Enoch, when we look at the life of Enoch, Enoch believed in God. Whamaina tali tonu Enoka, I le atua. E leo se tali tonu fo ina le na ona tali tonu e iai se atua. E leo le tuenga tali tonu le na. Ai o le tali tonu Enoka le tali tonu ai pei ona au mai le upua le atua I le tai au le nei. O le tali tonu o lo o soifua o ia. E ele se senga o le tali tonu na o le stangata whea waiva na ia, o tali tonu iei le atua. Ia, io e o te tali tonu o le omalue le atua Ai o le tali tonu o le faatuatua, o le tali tonu lea, o le atua soifua, o ia e ana mea uma. Le pei ona whaamatala mai e yopu, ai mawhauwhau le tusia yopu, I le tali a le atua ia yopu whamai le upua le atua, ia yopu I le whaipue pāse o le whaipue sumatasi, o whea sa e iai ina o whaawaina le lalolanu. Ina whaali mai ia pea whai ua e loa mawhauwhau. Upua le atua. Whamai o ai ea na ia fuafua ina ai pea whai ua e loa. O ai foi na whaata oto I ai le fua. Ua tuwina ea o na whaawai I lunga o a. Whamai o ai foi nana tuwina I folo na maa tulimanu. Ina o pepese whaatasi fe tu o le tae au ma ala langa pia pia atari uma o le atua. A tatu manatu I le talanoanga na a iova ia yopu. Manatua o le tusi le a yopu, ina ia whaamautua I le loto o yopu, o le atua soifua. Tali ai iova ia yopu, o whena ia I le temina o whaagaina I le lalolani. Whamai whaipuna e sumat le whaipue valu. O ai fo ina ia pupuni le sami ia pui ina ua o mai, e peise I na sau, mai le manawa. Pe a tato mawhauwhau I mea na fuafua ina o le atua. Pe a wha tato mawhauwhau la ta upu le a yopu o I nā tato te iloai o le atua soifua na ia fuafua ina mea uma. That when Enoch believed, he believed that God is. That he is who he is. And we get an example of that picture in Job, when God speaks to Job in chapter 38 and in chapter 39. And I'm just going to read some of the passages from that conversation between God and Job. And God says to Job, "Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurements? Surely you know. Or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together and all of the sons of God shouted for joy." When you read through that response of God to Job, then we realize that God and who he is. He is sovereign. He is God creator. And that is the God that Enoch believed in. He didn't just believe in any God. Ele itali tonu Enoka na ona whaasama noa lana tali tonu o iai se atua. Aina ia tali tonu I le atua soifua. Pea whai upu pea manatu mua le na o le tai au le ninga. O le tangata whaatuatua, o le la asana mua, o lo tali tonu, o lo o soifua le atua. Praise the Lord. That the first step of faith is to believe that God is He who He says He is. Praise the Lord. Da tato mana tunatu fo ila le si whateita inga o te fia au mai le tai au le nei e whatatau lava I le tali tonu I le atua soifua I le launga paulo I le ngaluenga. Ngaluenga na mta ko suma fitu. O lo iai se launga matautia na whaapeo na launga I paulo I le nuu le nei o atenai. Ina walu ia o whainga malanga ma fo lau paulo ia na whainga malanga wha missionary. Sa whaapeo na iai o ia le nuu le nei o atenai. Whamai o le nuu foi le nei atenai. Whamai e tumu I tupua le ai. E tumu I o lato tupua, ia mai ngoa o lato watua. Ai whamai e foi lama le tupua e tasi. Whamai o lo iai le whai ngoa ina o le tupua. Whamai mo le atua le iloa. Ona tūlai leo paulo ma whaia lana launga lea matautia Mai ia whailo atu I tangata o atenai. Ma lana launga lea sa whaapeo na whai I le ai leo a reo pako. So ai mai taua le tala anga le nao le launga le na.
O I e whaamatala I nā I e Paulo, le matautia o le atua soifua. Ai whaitau le launga le nā Paulo I le tusi le nā, whamai upua Paulo I lana launga. A te nā I le atua le whamai o tau mō le atua e leiloa. Se I o whaamatala atu I ate o tau le atua lea. Whamai la upua Paulo e whaatatau I le atua, lua sumal wha, o le atua na whaia le lalo langi ma mea uma lava o iai, ona o le li o ia, o le langi ma le lalo langi. Whamai e lea fio o ia, I malu malu e whaia e lima. O le atua lea soifua o tala noa I le mata upu le tai au le nei, o le atua fo I lea na tala noa I Paulo a. Ne le whamai a tenai, I mō le atua e leiloa. A whamai Paulo, o le atua nā whamai o tau, o le atua e leiloa, o le atua le nā na ia whaia le lalolangi ma mea malava o iai a. Le si baeng o le launga Paulo whamai whai koe lua sumalvalu, whamai o le atua lea, o lo o ola ai I tātou, ma ngā o ioi ai, o lo o iai fo I tātou, talu o ia, pei ona whai mai o isi o tau whatu pese, a wā o lana wha nau I tātou. O le atua soifua, na ia whaia le tangata. So when we look at, I've selected Paul's sermon at Mars Hill. So in Acts 17, this is one of Paul's famous sermons as he stands in Athens and he looks at Athens and all of their statues and all of their gods and all of the names of their gods on these statues. And Paul stands there and he looks around, and then there's one of the statues that the Athens and their people, and verse 23 it says to a god, to the unknown God. So Athens even had a statue of all their gods and included another statue that said to an unknown God. And Paul decides to stand and addresses them in Areopagus, or the Mars Hill sermon. And Paul decides to address them and tell them about this God. And this is the God of our sermon this morning. This is the God that in faith you must believe that God is He who He says He is. And in verse 24, we see that Paul says, God, who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. The first highlight of this God that Paul tells the Athens people and the people on his missionary journey, he says that this is the God who made the world and all that is in it. That is the God that he wants to tell them, that they consider as the unknown God. In verse 28, we see Paul also says that for in Him we live and move and have our being. Paul also indicates that the unknown God is the God who created us as humans. Amen. It says that 28, for in Him we live and move and have our being. Another point that he points out as well, in verse 29, Paul says, therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone. That the God of Paul was not a God that was made by hands. O le isi vaina le tatu te papa ai ai, I le atua lea o le tala noa I ai ate nei a Paulo, whamai o le atua le, e leo se atua na fausia e lima o tangata. Le atua lea soifua le ta watu e Paulo a. Le tua lea o tala noa I ai e Enoka I le tai au le nei. E leo se atua na whaia e lima. E leo se atua o whatangata a. Whamai whai puna e lusuma le iwai ngā ruenga whai nta kusuma fitu. O le nei, ona o le whanau le atua I tātou. Le tatau ona tātou manatu. Ua tusa le atua I se auro po se a rio po se maa. Ua tala ia I le whaiva ma le fuafua o le tangata. Le tua le nana faatuatua I ai Enoka. Le tua le nana launga ai Paulo ma whape atu. O le atua soifua na whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma. O le atua soifua o ia na whaia I tātou. O tātou ngā o ioi o lo iai fo I tātou talu o ia. O le atua foi e leo se atua e whaia le auro o ole a rio. Ai whamai foi o le atua lea, whamai le whai unga le launga Paulo, whai pe tolu sumatasi.
A wā ua whaatuwina e ia le aso e whaamasino ina ai le lalolangi ma le tonu, e le tangata ua tō fia e ia. O le tala noa Paulo, i le whaamasinonga i le unga waso a. Ai whamai e whaamasino ina ai le lalolangi e le tangata ua tō fia e ia, o le tangata lea o Yesu Keriso. Whamai o loo whaamaoni mai ai e ia i tangata umalava, i lona toe whaatu mai a te ia, ye oti. O le mānei le launga le whai unga o Paulo a, ona o le atua le whai mai a tenai o le atua e le iloa. Whamai a Paulo o le atua le nā, lai whai mai o tau e le iloa, o le atua na whaia le langi ma le lalonani, o le atua na whaia le tamata, o le atua i whaia e lima, ai sili ai, o le atua lea, whamai na te awina mai le tamata e whaamasinoina i tātou i le unga o aso a. O lo tala noa Paulo e whaatatau i le whaolaina o le tangata e ala ia Yesu Keriso. So that when we look at, when Paul is talking on Mars Hill and he's talking to an Areopagus and he's talking to these Athenian people and all of their philosophies and their minds are blown by Paul saying that God that you say is unknown. No, I'm telling you that God is the God that created heaven and earth. He created us. We can move and have our being because of that God. He is not a God that is made out of gold or silver. But he says in verse 31, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. Paul tells them about Jesus Christ. Praise the Lord. That ultimately that the God that Paul is talking about is the God who sent his son, Jesus Christ. Paul shares the gospel. Praise the Lord. And so today, au tato tala noe le tai ale nei e wina ia Enoka, o le la asanga mua le faatuatua, whanai ne whai mai le whai upu, e tatau o na tali tonu le tangata o loo soifua le atua. So le whaamarosi mo le soifua faatuatua pe a whai o Efesini, whapewhea o na ola le tangata faatuatua, o le tali mua ia e loma tali tonu o loo soifua le atua. That you may be asking a question today. How do I know that I am in the faith? And the first step of believing that you are in the faith is that we find in our verse today that you must believe that he is. In verse 6 it says, for he who comes to God must believe that he is. Amen? Lua. Maina lua tato whamai le whai unga whai koe ono. At the end of verse 6 we find the second part of our sermon. E le ngata I le tangata e tali tonu o lo soifua le tua. A whamai le whai unga le whai upu e ono le tai au le nei. O ia foi, na te tau ia mai, o e matua sa ili ia te ia. O le manatu e lua le tai au le nei, e mua lo tali tonu o lo soifua le tua. Lua, o le tangata whaatuatua, o le tangata na te matua sa ili ia te ia. Pi se la asanga fo ina le a. Ai mata iai e mua lo I loa le leo lo soifua le tua. Le pi o tangata atenai e le iloa le tua a. Ai e te whaatuatua lo soifua le tua, ona e alea, ona sa ili ai lea. Ona e sa ili ai lea. A tatu manatu natu I le tangata le neo Enoka. Whamai le whai koe lua se furu ma le lua o ke nese nai lima. Whamai na la whewai foi o Enoka ma le atua. Talu ina whānau wina e ia o Metusela. I tausanga e tolu se lau. Ma ua whānau ai e ia o atalii ma whawhine. Tolu se lau tausanga na whāluai pa pe whewai ai Enoka ma le atua. I le tolu se te lau tausanga fo I le na matua sa ili ai Enoka I le atua. O le ata o le olanga whaatuatua, o le ata e sa ili I le atua. Whamai whai unga whai pule ono, o ia foi na te tauia mai o e matua sa ili ia te ia. That when we look at the life of Enoch, the second part of our sermon today is that Enoch sought God's reward. At the end of verse 6 it says, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is. So that's the first step. Amen.
Then the second step is that, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. First, we must believe that he is God. And in a life of a person's walk of faith, then you must diligently seek him. The meaning of the word diligently comes from the Greek word that means to investigate or to seek out. O le wingo le upule na matua sa ili pe o le si vaenga o le polesi faawinga ina o le upuna matua sa ili o le su e lo loto. So o upuna e whaamatala inai le loto lea. E tani tono le atua e soifua o ia, ona e sa ili e pe matua sa ili, pe su e lo loto, ile fina ngalo o le atua. Praise God. Va ai leo lango Enoka, whamaina whia ima le atua, i le toru se lau tausanga. Alele i o tātou le tai, 5 sfulu, 6 sfulu, 7 sfulu, 8 sfulu, toru se lau tausanga, whamaina whia i le tangata lea, ma ua tātou i loa, a whai e whia i le tangata ma le atua, a whai o loo ona ia Enoka ma le atua, lona winga o le tangata o loo sa ili i le atua. Praise the Lord. O le manai o le ata lea nei, o loo whai mai lea fionga pa ia le atua, pe a tātou tilo le o langa sa ili, wha mai le whata o tona e valu a lona whai pui sfuma le fitu, wha mai upua le atua, o te alofa atu ia i la atou, o e alofa mai a te au, o e sa ili mai fo i a te au, lato te maua au. Wha mai le Jeremia a lona mta pui lua suma le iwa, whai upua suma tolu, upua le atua, sa ili mai o tau i a te au, tau te maua foi, pe a outou sa ili mai a te au, ma o outou loto a toa. Le tāua o le o langa faatuatua, e iei le vaenga lea o le sa ili, o le sue lo loto. That the importance of a life of faith is that we also have this life of diligently seeking, of seeking out God's will. That's a part of your walk of faith. And we can now imagine Enoch walking 300 years with the Lord, diligently seeking God's will constantly. Amen? So, tato vavai fo ila le luka. I le luka na alona mta ue se fulu le tasi, alona fai ue se fulu. Olo iei upua le tato li wha o lai wha pēr. A wā, aise o le atu, e maua e ia, o le sa ili, e loa e ia, o le tui, e tō ina mai ia te ia. Le ata le nā o le olanga sa ili. Usunu tō whawhine, o le olanga whātua le au mai le ata o Enoka. Mua, ia tātou i loa o ia o le atua soifua. Lua, ia tātou o atu i le olanga sa ili. Le lafa mai Iesu, awa aise o le atu e maua, aise sa ili e i loa. Ai se tui e tō ina mai. Wata umalama na o leo langa faatuatua. That when we look at the words of Christ in Luke chapter 11, verse 10, and Jesus Christ saying, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. The example that Enoch gives us today is that number one, he believed in God, in who God says he is. Amen? And then 2, Enoch diligently sought after the Lord. Because we read today that in that verse, in our verse today with regards to verse 6, it says that, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. And we can imagine, because the only words in scripture about Enoch, it says that for 300 years he walked with God. And I imagine that the reason why the Holy Spirit inspired the author of the book of Genesis to record that in the Bible is because Enoch diligently sought after the Lord. He was a asker, a knocker, a seeker of the Lord. Pia se ata whataita ile nā mō tātou, le o tātou soifua, whaatuatua, ile tai au le nei. Amen? Riva inga lona tolu o te whiatala no ai, e maua i le manatu i lunga i le whaipoe 5,
Whamaine whai pue lima. O le faatuatua na ave e sei nai Enoka ina ia leo o ia te ia leoti. Na lei loa foi o ia, a wana avea o ia e le atua. A wā a o lei ave e seina, whamaina ta ua ai o ia, o le ua fia fia i ai le atua. So le lau tato mata le tai au le nei vanga mō mua, e a mata le faatuatua i totonu o le tangata, malana tali tonu o lo soifua le atua. Lua, ua tatu i lofo i o leo langa faatuatua, e au ina o atu i leo langa sa ili. E le na ona i loa o lo soifua le atua, a ia e lofo i ona sa ili i le finangalo le atua. Ma nei e o ata na e lua. Ai hei fo i lale vaingalo na tolu le au mai e le tangata le nei o Enoka. O le vaingalo na tolu o ila tātou te wa ai le soifuanga savali. Na whamei whai upule na i whai poe lima. A wā a o le ave e seina na ta ua ai o ia o le ua fia fia i ai le atua. A tato toi foi i tua le tato mata upu e lima o le kenese. Whamai le whai upule na e lua se furuma le whā. Na la feo wai foi o Enoka ma le atua. Whai poe lusuma tasi o e lusuma lua whamai na la feo wai foi o Enoka ma le atua. So a tato mana tu natu i upu na o le whengenga tu wai le tuse kenese e whatatau i le tangata lea. Whamai o le tangata le nei o Enoka, whamai o le tangata na wheo wai ma le atua. Mana i o le puna wha Samoana e tau mai na wheo wai. Ai matawina nei se tangata e wheo wai ma se isi tangata, ma e matawina e wheo wai lava tangata na ma lesi tangata. Ona e loa lea, wa yeise mafutanga ma whana. Ai manatu leo langa tangata le ni o Enoka, whamai na la wheo wai foi o Enoka ma le atua. I le fia tau sanga. Tau sila. O le ale ata le na, o le ata o le tangata ua ma whana le mafutanga ma le atua. Ua mei mai le la asanga mua o le talitonu o lo soifua le atua. Mei ifo i le olanga sa ili i le atua. I le mei ifo i le tūlanga le alona tonu o le faatuatua o le whewai ma le atua. Lona winga o le tangata le ni o Enoka e le ngata e peo a Aperu o te talitonu na muli tai e Enoka le soifua o siusi tai o Aperu i le whatinonga o mei o taulanga ma sauninga i luma o le atua. Ai o le tangata la leo Aperu tātou te maua i le vaenga leo le soifuanga o lo o lui e tātou le tangata whaatuatua ina ia tātou whewai ma le atua. That when we look at Enoch, it says there in our verse 5 today, and this is where I want to bring in the third part of our sermon, that Enoch not only believed that God says that God is who he says he is, that then Enoch moved from that level 1 almost of faith into level 2 and started to seek the Lord diligently. But Enoch then brings us to that level 3, or the third level of your faith, and that's what we find in verse 5, because in verse 5 it says, Enoch, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. In verse 21 and 22 and 24 of Genesis 5, in the story of Enoch, it says that after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. In verse 24 it says, and Enoch walked with God. After you know that God is he who he says he is, after you diligently seek God and continue to do so, you move into the realm of walking with God. Amen? Because there is that, when you see someone walking around with their best friend or a husband and wife walking around, they're constantly with each other, it's a relationship.
And that's the picture that we see here, that faith moves us to walk with God. Because that was the life of Enoch. Ile whenga tu waiolo i ele upule whewai. Ai ile whaalili o wina o le whenga, manatua o le whenga tu waina tu sia le ngana Eperu. Ai olo o iai foi le whaalili iunga o le whenga tu wai ile ngana e leni, e tau o le Septuagint. Ile ngana e leni la I whai upu I al kenese, ile whaalili o wina o le upu le a whewai. O lo whao ngā aile upu e leni tau o le Euro-isteo. Euro-isteo. O le winga o le upu le Euro-isteo o le whaafia-fia. Amen? O le whaafia-fia I le atua. So le lai maua mai ai e le lili unga wha e leni I le whenga ngā fōu. O le winga o le upu le whewai I le whenga ngā tuwai. O le whaafia-fia I le atua. Lona winga, o le soifuanga ato Enoka, I le whewa iai ma le atua, na fia-fia I le atua. O le mafutanga wāwala lata Enoka ma le atua, na mafu ai o na fia-fia le atua. Praise the Lord. O lona winga, na faatuatua Enoka I le atua. When we look at in the book of Genesis, in the Hebrew text, because the Old Testament is written in the Hebrew language, and in verse 22 it says, Enoch walked with God. Verse 24 says, Enoch walked with God. And the Hebrew word is halak. And the meaning of the word halak is walk. But in the Septuagint translation, which is the Greek translation of the Old Testament, these verses, the word walked, the word walk is translated from the Hebrew word Euroisteo. Euroisteo. Euroisteo, the Greek word means to be well pleasing. Praise the Lord. And when we read about Enoch in verse 6 and verse 5 of Hebrews 11, it says that his testimony was that he pleased God. That when we look at the life of Enoch, that his life moved from knowing that God was the almighty sovereign God, that he was diligently seeking the Lord, and that he moved into a life that walked and pleased the Lord. And that's a great encouragement for us. A whai olo e iei le vaenga mua mua. O e talitonu, o le atua, e soifua. O le mana onga e le ia mei le vaenga lona lua. Le hale vaenga lona lua, ina ia e sa ili. Su e loloto, o le hale fina ngalo le atua. Wheme whai lo sa ili nga, I. E le whai o tato ma whau po mea tato te loto iei. E whai o lo tato o langa o siusi tai, I. Ona tato mei lola I lea. Le whiwai ma le atua. Ma le tato fia-fia, whaafia-fia, I le atua. Pēr whai poe lima le whai mai ai, whamai na ta ua o ia o le ua, fia-fia iai le atua. Pēr le mafutanga le nā o te fia au maia I le tai au le nei. Leo langa ato o le tangata le nei o Enoka, a eba ai ai leo langa o le tangata le nei, o le tangata na whaatua-tua I le atua. O le tangata le nei, Nai lo le lei Enoka, e le o sona nuku moni le lalolangi le nei a. Tato mana tunatu iei na ngā sala le urua I tangata. Ai nai loe Enoka na ngā sala o nā o ngā tamaya a tamu ma ewa. Whaatea e le atua mai e tena. I ono maila ia matalo lato o langa a. Sawai tupulanga, mana tua e Enoka. Ia le tangata I mo ia Eperu na fasiotia. A tonu na iei tala anga whapena. Ana I loa Enoka o na whaapea o na whaapea whea o na whaafia o ia e le atua. E a o na whaafia I le whaatuatua. Le rai whai mei Enoka o te iloa le nei ele o wao o se tangata o le nuu le nei, o le lalorangi le nei a. Pena fui tātua, au tātou whea wai mo lo tātou atua. A tātou whaafia I le atua I lo tātou Fina watu I le atua, e ta tawana tātou whapea atu pe o Filipe tolu whai poe luas furu, e le oso tātou nuu moni le nei a. Tātou na o tangata au mau.
Ma ai oe nei te ua e whapeolo o le nuu moni le ni o oe a. Au tātou tangata faatuatua, ia tātou wola, ma whiowai ma lo tātou atua, ma whaafia ia te ia ma le mauti noa, e le o so tātou nuu moni le nei. Le foi whai mai le mua le yoane a lona tāupu mua, whai poe ono ma whai poe fitu. Whai mai, a whai tātou te whai atu ua tātou ma futa whaatasi mai ia ai savali I tātou I le pouri uli. Ua tātou pepelo ai, ua tātou le whaia fo I le upumoni. Ai a whai tātou te savali I le mana malama, whapei ona iai o ia I le mana malama, ona tātou ma futa whaatasi ai lea, o le tasi ma le tasi, o le toto fo I o Yesu ke risolo nalo, e wha mamai nai I tātou ia kasala malama. O te tali tono o le whea wai lea ma le savali lea a Enoka ma le atua a. I lole le I Enoka o wha amanga loina o ia. Nā o le savali fo I lea lena o nā welu po le atua tātou te savavali ai ma lo tātou atua. Whamai a whai poe fitu, whamai tātou te savavali I le mana malama, whaapei ona iai o ia I le mana malama. Whamai ona tātou mafuta whaatasi ai lea, o le tasi ma le tasi, o le toto fo e o Yesu Keriso, lona alo, whaamamai na I tātou. I tātou savavali ma le atua, tātou whiowai ma le atua, tātou whaafia I le atua, ina ua tātou I logo whaamangalo ina tātou ona sala. Then when we look at the life of Enoch, and I just want to bring this text from 1 John 1, verse 6 and 7. And it says there in verse 6 and 7, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice truth. One of the faith, if you are of the faith, you must be able to walk with the Lord and not in darkness. Because then it says in verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin. Brothers and sisters, because we are in the faith, we walk with our Lord, we have fellowship with him, and we have forgiveness of sin. Amen? Da tatou wa'awa'ailo tatou o langa savali, tele I o upo le atua e whamatala I naile le o langa savali le tangata ma le atua. Tolu le Ioane whai koe whaafa mai e tatawana tatou savavali le upu moni. Roma e walu whai koe whaafa mai e tatawana tatou savavali le angana. Efeso e 5 whai koe lua wha mai e savavali I le alofa. Efeso e 5 whai koe walu wha mai e savavali I le malama. Efeso e 5 whai koe suma 5 wha mai e savavali ma le poto. So le langa ato le tangata faatuatua, ua hao awina I tātou, ina ia tātou I loa ona savavali ma le atua, e tusa ma le fina ngalo le atua. That when we look at a life of one who is in fellowship with God, if Enoch's life is by any example for us as people of the faith, that when we look at God's word, it tells us how we must walk. Praise the Lord. And 3 John verse 4, it says that we must walk in the Spirit. Romans 8 verse 4, it says that we must 3 John verse 4 says we must walk in the truth. Romans 8 verse 4 says we must walk in the Spirit. Ephesians 5 verse 2 says that we must walk in love. Ephesians 5 verse 8 says that we must walk in light. And then in the same book, Ephesians 5 verse 15, it says that we must walk in wisdom. So if Enoch's life was walking with God, Enoch's life should encourage us as believers to continue in fellowship with the Lord. Amen? Lera whamei, fwoi Paulo li Kolosse. Kolosse alona mta upu e lua. Whai poe ono, se yo whai poe fitu. Se sue e tato tu si whamon mole. Kolosse alona mta upu e lua. Whai poe ono, se yo whai poe fitu. A moa tato whai tau ia. Ole nei, whapei ono tata ia le Jesu. E savavali ai o tau o ia te ia. Ia maua o tau, ma ia ati na e ia te ia. Ma ia whaatu mawina I le faatuatua. Whapei o nā o wina o tau. Ia whaatele I ai ma le whaatai. Vai le savali leo le tangata faatuatua. Amen? Savali leo tangata faatuatua whamai ai. Whamai o le nei whapei ona o tau talia o le li o Keriso Yesu. Ia savavali ai o tau ia te ia. Ia maua o tau, ma ia ati na e ia te ia, ma ia whaatu mawina I le
tuatua. Praise the Lord. Amen. O le savali o le tangata faatuatua e tatau ona maua. E tatau ona ati nae ia Yesu Kiriso. E whapenale o langa savali. That when we look at Colossians chapter 2, and I just want to read verse 7, and it says, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. That when we walk with the Lord, that we walk in faith, our walk in faith is rooted and established in Jesus Christ. That's the way we should be ought to walking, to be walking. That's the way we ought to walk. That's the way we ought to live a life that is pleasing unto our God. Le tae nei, tonu ni vaenga na tatou mata ai, I leo langa o le tangata le nei o Enoka. Vaenga mo mua na tatou vae e whaipoe ono, na tali tonu Enoka I le atua soifua. Lua, I leo langa o Enoka, o lo au mai le whaamalosi le upua le atua, e au na tatou matua sa ili I le atua. Leo langa le nao le tangata faatuatua. Tonu, pe o vaenga la lea, e tatau ona ngai e le manatu ma le loto le tangata Kirisiano, le tangata faatuatua, o le tangata e mafuta, whiawai, mawhiawhia I ai le atua. That when we look at Enoch's walk in faith, and that was the sermon chapter today, was that Enoch walked in faith because he believed in God, that he diligently sought after the Lord, and 3, that Enoch lived a life that walked with God. Amen? And now we understand that walk with God is a life that pleases the Lord. Amen. E lua ni vaenga o te fia whaiwina, ele tatou tusi. I just want to make 2 observations. Na e lua isi vaenga o te fia au mai e le tangata le nei o Enoka. I le tusi le o Utah. Tusi o Utah lona mta koe suma wha, man whai koe suma 5. O lo iai upu. Tatou te le maua se tala o se upu o tangata le nei o Enoka. Ai I le whai unga lava o le tusi pa ia tatou te maua I upu o Enoka. From hele Utah lona mta koe se le Utah lona whai koe suma wha suma 5. So o te fia whai waila o mta koe le nei taia. From mai na valo ia foi I la tau e Enoka. O le toa fitu lea tamu mai a tamu, o wha peane, whauta, e a whio mai lea lii, ma o na aupa ia e manu, e whamasino ai I tangata uma, ma wha asalai nai e wa mio wha ale mataka uma lava o ia I lātou, ona o a lātou ngā luenga wha ale matau uma, ua lātou whaia ma le wha ale matau, ona o a lātou upu wha atau tala foi, na whaia te ia e tangata masala ua whaane mata. Tatou te rei loa se tala anga tangata le neo Enoka. Ai I whai upu e lua, tatou te wa ai, na ola Enoka whaatasi ma tangata whaale mata. Na ola le tangata faatuatua, le tangata na sa iri le atua, na tangata na whiawai ma le atua, ma tangata whaale mata o le lalulangi. O I lātou tātou te iloa o le tangata le nei o Enoka, sa whapea fo I o na whawhea ngai le tangata le nei o le whaatuatua, ma whaingata, ma puapua ngā. Sa ola le tangata le nei o Enoka I le teimi whaatasi ma noa. So a e manatu I leo langa o noa, ma le tau alanga o noa, e whapea nā fo I le isi tangata le noa ia Enoka. Le lai whai mai e le upu whaavalo anga lea Enoka, whauta, e whio mai lea li I mauna aupa ia e manu, e whaamasino I tangata uma, ma whaasala ina ai, e wa mio whaale matau. Le leo mai le amatanga o le lalolani a. Le leo lea mai le amatanga o tala whaasolo pito o tangata o le lalolani. Ai tātou te mauai le whetawa inga lea o le amasala, ma le ami o tonu, le pōni uli, ma le manu malamu. I just want to make 2 observations from the life of this man, Enoch, because there's another scripture in the book of Jude, verse 14 and 15, where it reads, Now Enoch, the 7th from Adam, prophesied about these men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them,
of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. And I just wanted to make an observation, because Enoch, there is no story about Enoch. We've read Genesis, we've read Hebrews, but in the book of Jude, we hear the voice of Enoch. And the voice of Enoch is his prophecy against the ungodly. And so the observation I just wanted to make to wrap up today was that Enoch, a righteous person, a person of faith, was also in the midst of an ungodly world. He was also in the midst of sinners. And yet, what does it say about Enoch? Enoch walked with God. A whamaina le whai unga leo lango tangata le nei, le angan tato mawai I le tai ao le nei, whamaia le whai puna e lima. O le faatuatua na ave se ngai Enoka ina ia le o ia te ia le oti. O le unga le tangata le leo Enoka na ave se ina, e le o ia te ia le oti, lona winga na ave ola ina. O le maanei o le isi ata le po le isi manatu le tangata le leo Enoka. E whamanatu mai a te itatou, o le ata leo le ave seina o le ekalesia, pe a whio mai Yesu Kirisu. Whamai le mua mua te saloniam ta koe wha, pei koe suna fitu, o na whaafua sei lea, o na ave inae o itatou, o e ola matuto, e whaatasi mai latou I au, ina ia wheta ia I maleali, I le vani monimo, o na tātou whaatasi pe a lava lea maleali. Pio ni nai wa aina na se lua e whai, koe tātou mataupu ia Enoka. O Enoka, na whaafea ngai o ia ma le lalolangi wha le matau. O lo whaafea ngai fo ile au faatuatua, ma le lalolangi wha le matau. Au Enoka fo I, ele I o ia te ia leola, aina ave o laina. Ele I o ia te ia leoti, aina ave e seina o ia e le atua. Whaapena fo ile whaatalitali o le tangata faatuatua. A pule alofa le lia o lia, ai tātou te waaia le toia whio mei o Yesu Kiriso, whamei ave ina e tātou o e ola, matotoi I le whio mai. The second observation I just wanted to finish us off with is that Enoch was also part of an ungodly world, even in the beginning of the history of mankind. In the beginning of time, he knew that there was all this ungodly world, but yet he continued in the faith, continued to diligently seek the Lord. But then we also read that Enoch, at the end of his life, in verse 5, we read today that he was taken away, that he did not see death. And there's another picture here, because Enoch is a picture of us, the church. Because one day, Lord willing, if we do not die before the Lord returns, we will be caught up like Enoch. Amen? The church will be caught up. And it says there in 2 Thessalonians chapter 4, verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, just final couple observations there for us. Ai ole mānei ia ole o langa tangatale nei o Enoka. Whai wina I tatum tāpul whai poiono, a le ai fo I se whaatuatua, e le mawhai o na fia mai o ia. A wā e ta tau I lea ruwatu I lea tua, ona tani tonu o lo soi fua o ia. O ia fo ina te tau ia mai, o e matua sa ili ia te ia. E whamanu e tere lea toi lo loto I le nitai au. God bless all of those who are able to listen and pray that you are encouraged in your life, in your walk, by this great person Enoch that we've read about today. Tato te talu. Whaafatai tere lo matuatua I le nitai au, whaai wina le awa oina o lau upu. Whaafatai fo I le soifua le neitangata o Enoka, ua mātou ai leo langa whaatuatua, ina ia I loa o oe o le atua o lo o soifua. Ina ia mātou I loa foi o na sā ili ma matu wā sā ili I lo finangalo pa ia. Ina ia mawhai ai o na mātou savali, mātou whiowai, mātou mafuta, ma oe ina ia mātou a veo mātou o langa, o se o langa e fia I ai le atua. Whaafatai tere tamā o no lau upu, ma le whaamaoni o lau upu, wa mātou whaanongonongo ai le nitai au, fo I le vi inga I ate oe, ono Yesu, and we all say, Amen and Amen. Yeah, whamani tere le atua le nitai au, ono Yesu,
Amen.